Ke pajba baro snobha ban shashkoria kine ki jing penbena. Ba ka Voice of the People Party Rambrai Jerngam constituency ka khot ka wer snobha yapi ki pajba nong shongshonong ka Mauli area. Sya ka jingyalang ka banlong ha ka arpuway terek mentau benai kelalengkot ar hajar ar pusan ha ka por khandai baje min step ha po kamadan kasnong Mauli ha ka tei ka jingyalang onya donlang iba ardan milar basayamoj presiden rangba ka parti badro iba boni roy lindo lengkoi ukertong ka parti na kabenta ka MDC election haringkat ka jinga don lang ro kiway kiriw rangba ka parti kumjuro na kabenta ki pajba nong syongshnong kathan maulang su ba hakatay kasngi ar puway terek Januari ar hajar ar pusan hakapor shiba JPM mensngi kandon ka jingyalang pajba hayo maulang su hakatay ka jingyalang onya donlang iba ardan milar basayamoj presiden rangba ka parti badro iba boni roy lindo lengkoi ukertong ka parti na kabenta ka MDC election haringkat ka jinga donlang kiway ro kiriw rangba ka parti WPP bat haka arpusaw terek mentau benai Januari kabahabyang lasgiyaw rambrai kata lasyem tayo haka por shiba JPM mensngi kandon ka jingyalang pajba kabahebha jong ka Voice of the People Party WPP hapo yew rambrai hakatay ka jingyalang arpusaw trek onya donlang i MP Badon Burom i Dr. Ricky EJ Sinkon badro iba Boni Roy lindo lengkoi ukertong ka parti na kabenta ka MDC election haringkat ka jinga donlang kiway ro kiriw rangba ka parti jong ka WPP kublay shibon